ste tu, gospodin Glasnović, izvolite. Poštovane kolege, evo cijelu noć sjedimo ovdje, da smo toliko potrošili na ključnim problemima, politika je određivanje prioriteta, umijeće, prioriteta. Potrošili na remont pravnog sustava, totalni remont, da smo potrošili toliko na zakonu o porijeklu imovine, o akademskoj ilustraciji, kadrovskoj ilustraciji, puno bi bolje bilo. Evo, po pitanju akademske ilustracije, ove stvari što ću sad govoriti nećete čuti u mainstream medijima. To je zašto je važan poslovnik. Samo se ovdje to čuje, jer novinari su pod teškom ovom udaru uredničke cenzure, samo cenzure, boje za svoje poslove. Jer kad direš nekome u njegovu lovu, nekretnine, lopovluk, onda ste vi meta, morate šutiti. Ali su novinari umreženi sa drugim, imaju svoje sponzore u ovom Saboru i ne govore istinu. Evo, primjer, jučer sam govorio da je u Bugarskoj proglašena komunistička partija kao kriminalna zločinačka organizacija. To ću pročitati iz tog teksta, iz njihove odluke Bugarskog parlamenta, neke točke, a vi samo zamijenite KPH Bugarske za ovo. Ima li paralela? Samo slušajte. Evo ovako. Prvo točka, ciljano i namjerno uništavanje tradicionalnih europskih i civilizacijskih vrijednosti. Naravno, kršćanstvo. Namjerno kršenje temelja ljudskih prava i sloboda, masovna ubojstva, progon i tako dalje. Treće, strogo kažnjavanje bez presuda saborskih zastupnika iz narodnih sudova, gdje su rokali ljude samo da im se oduzme imovina, o tome smo više razgovarali, to nikog ne zanima. Moralni i ekonomski slom države, ključno, tu smo danas, moralni i ekonomski slom, jer tu sjede nasljednici te partije. Uspostavljanje centraliziranog upravljanja gospodarstvom na temelju direktiva, što ga je dovelo do propasti. Kršenje i poništenje tradicionalnih načela prava vlasništva, rušenje moralnih vrijednosti naroda i posezanja za njegovim vjerskim slobodama, provođenje kontinuiranog terora prema onima koji se ne slažu sa sustavom upravljanja i prema ciljanju skupinama stanovništva, zlouporaba odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture u političke i ideološke svrhe, uključuje i motiviranje opravdanost navedenih radnji, uništavanje prirode bez presedana, imate uvale od Rijeke dole do Omiša, sive ekonomije i tako dalje. Ovako, sad, šta se dogodilo kod nas? Kad ste ovih redizajniranih komunista preko noći zamijenili su jednu ovu propalu ovu doktrinu za novu rodnu ideologiju, to znači, ja bih rekao, oni su evoluirali od Marksa do guzice, do stražnjice su došli sada, evo. I to jesmo gdje jesmo danas, a to su u stvari, ima i ona, ja bih to zvao Kajfa sindrom, imate oba dvije, lijeve, desne strane, Kajfa sindrom, to je onaj svećenik, viši svećenik u Jeruzalemu kad je Krist razapet, oni se priklone svakoj vlasti, imaju tu mogućnost, je to maršal ili poglavnik, dođe neko drugi, tu su oni. Po tome, o pitanju akademske ilustracije, ovo što se govori ovdje, ta istina, bit ćete osuđeni u medijama, mainstream medijama, bit ćete blokirani ili će vas neko predstaviti kao klerofašista. Nedavno me jedna novinarka, ne znam kako se je zvala, je se zvala Jugoslava ili Spomenka, ja ne znam, više piše za Večernji list i također ima svoj program tamo gdje pere mozgove sa nebulozama na Mreža TV, da sam ja uveo fašizaciju u Hrvatski sabor. Koju vrstu fašizacije? Je li istina fašizacija? Je li to fašizacija falangi, jer ja formiram falange u Zagrebu ovdje, je li to korporativni fašizam? Po tome ja bi, s ovoga podija ovdje, ja bih pozivao hrvatski narod da se izvuče iz te mišje rupe, da traži istinu. Evo dio te istine, samo pročitati kako to izgleda u praksi tog sustava. Mojem djedi je oduzeta imovina zbog toga što je bio hrvatski domoljub. Jedne noći došli su u kuću djeda, uhapsili ga, do danas se ne zna gdje je, u jami negdje. A baka se djecom protjerana i pješčice došla u Dalmaciju. Ostala je živa samo majka, od koje sam ja i to naslijedio. Moja oduzeta imovina koja se nalazi u Zagrebu kroz cijeli postupak od 90. godine do dan danas meni je sudskim postupkom vraćena, ali su ostali zaštićeni stanari. Najveća tragedija je što su ti stanari prebogati, što nedavno nisam ni znao, a cijelo vrijeme imaju, šta imaju? 3 kuće, 5 automobila i tako da, pašnjake, voćnjake.
To je nastavak onog jednopartijskog sustava, sve drugo je samo gluma.